Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. La khadwi badai menta ki nong tre jong Giant Hills Autonomous District Council kemshim na yo tulab halor kini ki MDC jong GHDC ki lalek bani kendo eu menteri rangba ka jelau konat kongkel sangma bandawana sorkar baka deban pelat no ya ka pisa ka badai ka bha jong GHDC kanang bakin yo ban siu no ya ka tulab Hadirin kecil kendo eu menteri rangba u chief executive member jong GHDC uba Thombor Siwan uleh thu ba kapisa baka GHDC kedai ban yo kalong san pho kulur tengka hendrai menteri rangba ulah kular bon pelat nyok shwa lai pho kulur tengka hakala singi ublei ka khatwei tri unai tung arajar arpuar kanang bakin yo ban siu no ya ketulop jong ginong tre haswa jong ka beding klam ana pedang ki MDC barak ki badan hak rolling jong ka Giant Hills Autonomous District Council ki rolling ni dan mentah do aku rangut dan ki daw bom la kier nyeungut na ki kimla banwan ni ngewan ban yakendo yo chief minister adu aku wengut NPP ban UDP te ka e ka daw ko pelong yangi ban yakendo yo chief minister ka ba pen umdum yangi ha ka jing yede pat ka jing bumla ban siu tulop haswa jong kaniga bedeng klam nama pitip hi baka ha juai ka hajanti hi ngila ban ong east and west ni dan altli ki festival ki ba he ki ba ngitip kum ka bedeng klam ko we ha juai bat ko we ha tuber te kat kum ku jing kwa ka jong ni ba la kum no ngi dei ban yo bersiu tulop ya ki staff hapo shwa kanika be di klang di hadin bangila yo jing tip bangila in proses ya ki fire hapo sekretariat ni semba kadau hi imat kapau bangim la ban yo ya kanika share ke jongi hak jing dei bat ka major bat ka minor Dina kata kadau ni kumki MDC badan hak ruling ya lum kuki di ngelang menin tingilai pembet ban li kendo yo chief minister lengba kejengirap jong u state president jongi u MP Raja Sabha bat u lokal MLA jong kejuai ma wailat miki celah tam hak jengi perkat ke bekerke ndai mentah ke singla ya ban ya kendo ya u chief minister de hak ni kejengi kendo ke jongi sebentar isu kemen mana kaliang chief minister ulah pediang yak ke bangila persneo hu ban ulah ai yang ke jingkular bahakan ni ke monde ke banwan un pelat yang kumba lai peu kulur na ke benta bangin siu ya ke tulop jong kat badap hakini ki benai banwan tengin siu ya ke tulop ke jongki na ke benta kum kedak ban siu dan bentalang dari ban yo siu yo tulap shwa jongka be di kelam tena kaliang ke stip committee bat i MDC baro ki badan haka rolling ni penpau yo kata ke singu yo chief minister bat kamjo yo mawailat bat kamjo yo presiden jongi ki ba simkia ya ka kam jongki MDC jongi ya kono ko por kebangi dan kam ban presiden hoki Henry Kerentik ki lama ki penyekran maki bab cimstar ringi yo ya bani kendo yo kerki meneh tena kaliang kejongi ni penpa ke sungu ya ke state government bakala pediang bab cimstar ulah pediang bar ulah ai ke komitmen meneh bahakan ni ke monde kem atetin un pelaj wayangi lai peuklu handai kat kum ke diolitar ke bangala pha cimstar nipan san peuklu kat kum ke pisah ke bala deb yeking bar kubelade reconcile barak kedan kumba nriu krur tar handai nak ini keberade reconcile apo iji tenagaliang chief minister ngan le shwai pi kat kum kenika di olitar ke bapila pan handai nak ni ke san pe krur ke bangilapan tu ongan pelai shwai pi hakani ke monde lai pe krur bar kebasaan nang ne saar pe pat an pelai
laban ong haka Tuesday Wednesday leni after bedi club katulop akajisha kaba ngidansa kaba barok kalong skarwe benai de nakabentakan ni ka live keluar ke bau cimistar ula sepelai hakamondi kita kemud ngilaban siu kumar sabulai ta kata kemud kan sa senyu bulai te ya kanai kenyu bulai ro ngai keren menne mangila persngeu yo cimistar menne tu ong ngan sawat kilat tilok kumno within this few months upersyang ban ayangi bangin clear ya kenika pending seleri jong ista poro hapo jong new aku i hadu menta kejingkein ke bangi ya kein bang state government ina ya kein tang nak menta financial year jong aku pula ngimpat taj te ngampala ban ong pi exactly kadno kanda te yakabala ngilade hi jong aku menta ya kabala clear kata ko mo ang menne ndriu kurur kata ko bala de reconcile po iji hande kidang don kiba 4 de reconcile ro badang haban ya kein te ya ko 4 de reconcile tan mam ngai iba nakaliu chip mustaro 4 treban siu ya ko jingke jing dia ko 4 clear ri hande kidang don te ngim ko ai ban ya tu ya ke bang kampat syai te ya ka basai te tangkatai ndru kurut te ya kata temut kala long unlo peliong cimistar ong ya kani kala long ridi hagano kono kopor bangan pelai no ya ka oi te kumba pila yo ihim de mar mdai gane ka sin benengkong de mar ki por mensuar unoduk ki por ri bangala long kum MLA te tharai po assembly pila yo ihi na ki por ngala res kini ki issue namar ba hadin ngile yo i hadin ke jingkhang jong liu dewyong namar ka major revenue hi ya ka district council kum bengi yo i ki por mensuar te ka dei na u dewyong te hadin ke jingkhang jong dewyong te ngile i ba ka council ka la shutong ba te ya kan ni ro ngala res na ka por ha ka state government po assembly kum bengi yo i hi kum no bengin tho banwat kilat klenti ba khnang bangin yo i ba ka council jong i kan im bat khnang bakin yo ban siu especially tulok namar ka tulok jong ka council kala long mut kala he mo kala bun ba tena ka por nila ya keren ya kani bat nila ya lecho chief minister bat menta ka sngiro ha ka juhi namar hakini ki tio bala dep namar ka proses kala ya kata mening la ya keren ni namar pengisha yo iba ka proses pan clear ya kani ka dues lene kani ka share jong ki district council kalong very lengthy inang ya keren meni ya ka juhi namar pa khap ya do sapu santli ki table te ngi sngo komen meni ban yo sngo na kaliang jong chief minister ba hadir ka kumangili yo ba meniro ha padeng hang tohi ba ula call ya jong Vijay Kumar beri pay finance badon mentasya Bangladesh te menne hi ula call yu tu la clear lembaga e-files tingnya ngutnya ai ke jing yero mo yo chief minister jongi biya ka jing shempang jong tingile iba menne wat lo uneu finance yong yu don sepo Bangladesh ngila laban clear te meni ngi sing tenat ba ngila ayo ban bat ngila ayo kum ong CM jongi ngila ayo ya ka commitment ba by Monday ba ka pisakan po ya po council kum balai kuprur na bentaban yo ban pelai ya ka tulok jong kini ki nong tre kamtam ya kitu ki ban celebrate ya ka beri kram jongi bat kum juro chief minister ula ai ka commitment ba bat ka badang sa ro kum ong CM ula ai ki de letter kum pasan kuprur tang ba ka kepakilaban proses mentah ke day life to what ketika arpero within 1 week times to proses mungkin final ban proses ban pelai no ika khnang ba ki bin yo ban celebrate da ka besuk kemennya kenika beri klang festival juga